Birta kelang arat doa na phan gardong pa jirlo gardong non Karbi Longri Abirta long pen ujang terang pi non arjuik tha birtang ton pen. Semen karthang LP truck ahiring tangrak pen kachingkoy. Tekela terona rong along ta pirda rong kerkar klipon. Dogmuka hitialong town club hinpen maikang nipon lapen dhuniram tiso filmmaker phan karchopon. Gosner Evangelical Lutheran Church Karbi Anglong Karbi Pastorate Thongkebra Truck appointing kanesek amai pi kapaman pon. Borman tia rong along rong kerkar klipon. Thang ni phai pho arni Bokojan Police Station angkang Lakhajan along NH36 atowar PKK galong Langka pen khat khati phulbari an kewang bom balmai semen karthang dangkret truck men adanggang bob dakajok ahiring tangrak pen chingkoi phitlo. Kachingkoi Phiragari bearing registration number WB 451677 laben katewara bang phuamen Kalitang Jamai Alia Sopo Sunu Ali Arong Amen PS Barpathar Arong Karjahi Arya Sangho Himat Alia Sopo Maja Hussein PS Barpathar Arong Raja Ghat Pusi Pangthekpon. Birta kelong ponatingki ahiring tangrak kachingkoy apita kithi janga banga bilang katewara bangphu asap areng hu solo bangso birta longsi Bokojan Police tum tong sikot pen adim anpali dongsi kaduka ve sayamu chepari dengpon sangti dipen projenterang Karbi Longri Abirta. Thang ni phai phoarni lakha ingkoi rahini Sarupathar constituency ka parlo lakha ke thom dilajan tekela terona rongalong ningkan phopen batai si pirda rongker arklipon. Tekela terona rongker kurusara tumpen kapachini pon labangso pirda rongker karklipon ang koki rong rup kachuboche me phone me et choklem chodam me japhan arnamar nipen kachepa me mate pirda rongker arklipon lo bangso karklipon along vomot vokan lang thelang pongan ta me sen pusi pachini pon bangso pirda rongker karklipon along kurusar sabor teron jensing teron biren teron borsing terang ramsing teron kanu teron bili rongphar duro teron longki be sar teron bangso karklipon along rong adon mekar jinthong asar rong hang asar pen chenglok ki thigiding atum chitong dun sangti dipen projenterang Karbi Longri Abirta. Sar so arong lopini dak ere pirda rong ker karkli ke ne hempu pen binong do thulang heri risuar nam tangherong anglong thoikiri Arnam Pharu Mai lapen than katibok helu lapen bumun bukan misen lapen nilitum ladak ni here pirdarong ke klimching ke 1947 laso anpensi eklem bom wang bom lo pining an ke ningkan trok sikep rapho an kipleng lo lasi nilitum ladak nong fi dilayan tekla tiron arong age rong sar sabor tiron na no rong sar lo lapen ladak nilitum pini ke ker ke la ke pirda rong ker nilitum la ningkan phopen itip si ke ningkan pli dak bang ke nilitum la pu
rong si pen tara chi yai sang ki mi ki pi la pen khana hodai lan sin kan pia dak ni tu pu klem bom non bangke ni kan phona chok la si pe da rong ke la si pin da rong ke hun ni tung ki pona bangke hem phu la ke hola hem phu lo mukrang lo rasin ya lo hola ke dai si bangke hem abu bun kan tamisen la pen aku dam Thang ni phai pho arni Dogmoka Town Club ko son pensi la anso se kapang tang pon thek jima pu arsik jet pen mai ke pha pon la pen claim bang phu mate members ki mi pon thu si la anso se Dogmoka hi thialong Karbi atma phanta misena kula donang ji puta chethan chimum pon mai phu pu hor sing terona hin pensi mai chari ponsi rd do jot jot alam la pen Dogmoka hi thialong kisung ki boy alam tami chethan chimum pon Lapen nona mat ki Dogmoka Town Club sa hem ki thir the babilang lason si Dogmoka Municipal Board Chairman Prohalat Timong hin pensi Dogmoka Town Club sa hem ki thir club kimrang pon po kusi chechak ponlo labang so mayalong aluhia man pen ka chetong dun dhorom tiso film maker Prohalat Timong Chairman Dogmoka Municipal Board Rebecca NTP Vice Chairperson DMB Sarlong Kitiso Ward Commissioner 6 DMB Longsodar Ingleng President KSYC Hawar Kehat Regional Council lapen ke thikiding atum chetong nusi RD do jot pen mai pachun pon Dogmoka pen vai song terang Karbi Longri Abirta Thang ni phai phor ni lakhain koi rahini Saru Pathar constituency kaparlo Jafra Langso Cultural Complex along Gosner Evangelical Lutheran Church Karbi Anglong Karbi Pastorate thongke bratroga phoi ningka ni sekamai pi ka paman pon bangso jai mek kedam tang ni phai ke thom pen pangching pongsi ni phai pho arni an bangso jai mek pajut pon la bangso jai mek cheng chaprang Bishop Manipur Evangelical Lutheran Church Right Reverend Dr. SK Manlu Maphan Kangthum Karni padupon Bang solong ki jutsi kar chupon amayalong mai ka pangcheng pon lake por phai sir kia pa por pen pangcheng pon lo mai cheng cha prang coordinator chef Bharat borsing tiswa hin pensi mai che pa hem phu pongsi mai cheng pon lo Labang so ajay megalong aluhi ka chopapon Reverend Barnabas terang hin pensi aluhi pachini pon lason si labang so ajay mega teng pendam si kicheng si rat penalun jiresang lun pon lo la penadun thu dan kirung la penadun thu evangelist Ranjit terang Bethel GEL Church atum arideng dan kahodai la penadun thu lun chitu kiluna hin ahin pen kewang atum doan project alun kikan chepaklang pon La penadun thu sangpi Priscilla Hansipia hin pensi Bible kang thir por hi pon labang so ajay megalong adun thu Right Reverend Dr. SK Mandu me hin pen ka chitong ara to anaphan jumisen arnamalam than ponsi thongke bratroga phoi ningkan ni segamai pi ka paman pon along misen mi et pen pachun pon sangti di pen projen terang Karbi Longri Abirta Borjan constituency ka parlo Bormantia rong angkang ki do anaradatum aningkan wang ason thaksi chirung chereksi pininga beha tami arnamarni than thili pen chepa minang jipura thang ni phai phoarni angkang pia farman hawarong kerasai karkli kedeng po labang so sai kedeng athipike ili hakko pen sitami karbi karbak khaye tumki kachwar kli chupheju anat thu pensi nangke plang cheng la pusonsi Bormantia rong angkang pia long ki do prong solang do karbiara da farman kai ke setami do me thakmi nangji anparta ajara saile chuklem chodam tami et mi phun anparta e oge pran ke misenji
lapen arna mahir jumi kaiki ke dober ja phansi thanthili volovo sangpen thok jirponlo labangso ke thok ke jira long than romper karkli kurusar deopania than karkli gangura be deopania than karkli akurusar risoteron thonbamona than karkli akurusar risoteron sukanchana than arnam karkli kurusar roren be hidikar nuwa than karkli kurusar jitenteron longle hi ikar klia kurusar sar eding hi laso kurusar tumsi thokjir ponlo bangso ke thokjir ponalong gomot bo kanta mi sen pen thokjir ponlong lupusi kurusar tumpen pherang kya thengno paching pon sangti di pen projenterang Karbi Longri Abirta Abirta lang si kang ton chalo kaduka bita domi thak me kardong